insimbura y'undi muntu igihe kinini cyangwa se guhagarara mu mwanya w'undi muntu igihe kinini. Ese nakwibagirwa uwundi we? Ntibishoboka. Nuko dutangiranye n'ugwa mu mazi. Atubwira ati nyuma yo kuba igihe kinini narakimaze ndi insimbura y'undi muntu, mpagaraye mu mwanya w'undi muntu. Ese birashoboka ko nakwibagirwa uwundi we? Nijwi ry'umukobwa ritubwira. Katurore iyi episode ya mbere. Akana gasobanuye time bahaye ikaze. Banyita Helufei fuka masha. Ndi umwana mukuru w'umuhungu wo mu muryango w'abahe. Kuva mu buto bwanjye nakuze narihinduye umuhungu. Barampinduye umuhungu kandi ndi umukobwa. Iteka nahoze nambaye mask. Bakambwira ngo nzabaho nk'utarigize umenyekana, nanapfe utarigize ubaho. Ibi byose nibyo yanyuzemo Katurore. Ibi narabyangaga gusa bakanga bakampatiriza. Hello guys, I hope you are okay. So guys, iyi channel nshasha tuyifunguye vuba. Film yari yose waba uri kureba it's okay nta kibazo. Icyambere nuko mbonye. Guys, ushaka film nyandikira no fata nomero muri screen, munyandike kuri WhatsApp. Twatwite kwa video yanjyemo muyirebe. Shadow Love hari gihe yo muri kureba simbizi gusa byaterwa. It's okay. Nyandikira WhatsApp ngo film ushaka, which part of it turayisoje. Iyo ari yo yose kabisa. It's okay. Thank you, murakoze, reka mbategereze. Dufite free channel WhatsApp cyangwa filime y'ubuntu, mwaza mukatwandikira twabashyiramo baye nta mafaranga ufite. Thank you. Muri mask yuzuye ubukonje, ibintu bivuga ngo uwo ndi we narabyibagiwe. Nibagiwe n'intego yatumye mbaho, nibagirwa icyatumye mvuka. Mukobwa dore ibyo yakuriyemo. Je nakuriye mu myotsi ndetse n'inyanja yuzuye amaraso. Niho nabarizwaga, iby'urupfu n'ubuzima si byandebaga. Narekeye kwibaza ngo ndinde. Icyo nakoze ni ukwambara mask mbaho mpagaze nta kindi. Mukobwa nindwanye. Naturutse kuba ndi umusirikare uciriritse, ndarwana mpinduka generali udakorwaho, invincible general Fei Hong. Mukobwa yakoze melody Katurore. Gusa mwiherezo ese general Fei Hong ninde? Njyewe nje ndinde ubwanjye. Nuri maratubwira nuko dutangiye legend of the female general. Mukobwa yavanyeho mask n'agakobwa beza gatonya, gakobwa keza gasa na cara wanjye. Nakaba ndatangiye sasa. Zidutangiye mwese mubireba. Iyi ni episode ya mbere. Dutangiye umukobwa tubwira ngo yabayeho igihe kinini ari insimbura y'undi muntu, abayeho mu mwanya w'undi muntu. We yari ugomba kuba azapfa igihe nikigera, ari uzasimburwa akavanwa muri uwo mwanya igihe nikigera. Kandi umukobwa ngo yakoze melody, yavuye ku iranka rito riciritse umusirikare usanzwe, aragenda akora melody aba invisible general Fei Hong. Ati gusa se mu nyuma ndinde? Washishe ubwo ngo ni who am I? Ndinde Katurore. Iyi ni episode ya mbere. Ndibutsa ko akana gakoresha ka VIPs ufatanye na B Studio The Great Entertainment yafa ngaho ukamenya ngo ibintu n'ubutamu. Ufite urufaranga rwawe hamagara 079 46 45 855. Iyi filmu yibonere ku gihe, aba VIP bakurobesheho. Ibindi muzabimbaze nyuma. Tired legend of the female general. Episode 1. Dutangiye dute sasa. Hari ku mwaka wa 20 wa Wei Qingyuan.
ku ngoma ya Wei Qingyuan urugamba rwahuzaga Ming Shi ndetse na Hutu ubwo abahutu batakaga Wei. Umwami Changping yategetse Jenerali Xiao Nzongu w'ingabo cyangwa se komanda w'ingabo z'abaziao ngaze tugende dutsinde uko yatsinze mu myaka 5 ishize. Xiao Jingwen we wungu gusa Ming Shi n'ubundi byarangiye ingabo zirenga 30,000 zose z'abaziao ziguye muri ambush. Nuko dutangiye Xiao Nzongu ubufasha bwa He Lufei buri hehe? He Lufei ntabwo ari buze mumanika amaboko, turaza kubababarira. He Lufei yarangambaniye kweri, ariko ndizeye yuko akanya kari kose ari buze nubwo atengushye ingabo z'Abawei. Katurore nahita mu rupfu aho kugira ngo umanike amaboko. Ni Wei ni mwatake abahutu bari babi cyane. Kumbe sasa dore Jenerali Lufei ngaravayo yaje atinze n'ubundi urugamba bisa nkaho barutsinzwe. Dore umukobwa kirarya cyari kimurangije. Jenerali Xiao General yaje atinze, bari bamenye agatuza. Filime iraha papa haruwaje girarta kumbe maniga wacu turamuzi. Umwibuke muri Shadow Love yitwa Xiao Jie, ni nyiri style wa Huan Jin. He Lufei Hwayani kuva Hwayani ugera hangaha nta nubwo harimo na kilometero 1000 n'ibirometero 1000. Ni gute ubufasha bwageze hano butinze kweri? Bisa nkaho habaye makagambane, bisa nkaho ibibazo byabaye ibibazo. Yarebye inkota atangira kwibuka ati inkota uyifate ni usugire umunsi umwe we n'uyu mwana muzagiriza inkota zibe Twin Stars, muzamuhagaze nk'inyenyeri zimurikira ingabo z'Abawei. Izi nkota muzazifate murinde ubutaka ndetse n'ababutuye, murinde igihugu cyacu. Yahise amwambura inkota. Muze yari yayimuhaye ngo we n'umuhungu we Xiao Jie bazabashe kuzikoresha izi nkota barinda ubutaka. Qinglan Sori ntabwo yikwiriye. Data apfuye kubera ko watinze kuzana ubufasha. Ese niki cyabaye? Uwatubwiye ko ari Jenerali w'ikirenga gutakererwa gutanga ubufasha ni ikibazo. Yaratambukaga bakamukomera amashyi, bazi ngo ni umuhungu kandi ni umukobwa. Haratambuka bati Fei Hong urakarama, barakwereka mu rugo kwa Fei Hong. General Fei Hong Invisible General yamaje kutwibwira ko ari umukobwa yakoze melt. Gusa nawe byaramuriye. Ibyabaye nagahumira munwa. Yarebye habaga hari inkota Jie yayimwambuye. Yanga Master Master arashaka ko ujya muri stadium ngo muvugane. Gusohoka no gusohoka yambaye mask. Alimo kumbe hakuno madam urahanga genda usura young lady cunganwa n'ururimi rwawe. Hano mu nyubako hari Young Master gusa nta young lady urahanga. Tanga Jian ni mama wacu. Umwana wacu ari muri Yunhua Temple. Hatu umukobwa wacu ari muri Yunhua Temple young lady. Urahangaha hafatwa nka Young Master n'umuhungu. Icara sha. Icara rwose. Yangara. Yani mwana wanjye. Myaka myinshi iratambutse. Hey Yuan Shang, uniwe He Yan. Ni papa wa He Yan.
waciye muri byinshi wa mwana we 辛苦你了。 bishobora kuba byari bigoye uzatangira kurira weka ntago byari bikomeye muzehe 我高兴还来不及。 wikuza umuryango wanjye ni ibintu byiza nashimishijwe nabyo yani mwana wanjye 回来， nejejwe nuko ugarutse mu rugo 人家舞枪弄棒的， ku mukobwa nkawe w'umuryango kuba wafata inkota ntago ari byo 一头， ntago ari byo rwose 哎，那终究是 wikuza umuryango ubundi ni inshingano z'abagabo 的事情嘛。